Nah, Mas. Nggih. Nyapa dicekel ngene iki? Bento Taiwan, Pak. Taiwan. Luar negeri Asia ya. Tuh. Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Isvan Soherman. Kita nyobain trek Sumber Gelate guys. Oke, kita prepare dulu. Tetap stay tune di channel YouTube Isvan Soherman. What does perfect even mean? Sarapan kita kayak gini guys. Modelnya burger, tapi dalamnya ada ayamnya. Burger nasi D4 SB crispy. Oke. Lumayan kayak ganjel batang ya, Mbak. D4. Mangan. Mana? Tuh, Mas. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Udaranya sejuk guys. Oh enak guys. Kita off-roadan nih guys. Wait. Biasa. Ini aku alon lah amat. Biasa. Udah guys. Oke guys, kita sudah sampai di titik start Sumber Gelate. Oke, kita ngopi dulu guys, teman-teman di sana. Yuk. Yeah, I'm disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain. Pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kita bahas hari ini, agar nggak ada apa-apa, kita berdoa dulu. Doa selesai. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk guys, lanjut guys. Ayo guys, kejar Mas Fajar. Wena. Wena, wah, syah, banter ini guys. Kita oleh. Oke. Iya. Jamingan saya. Oke. Negatif. Hop. Keep rolling guys. Wena. Ngeril. Wena. Wah, mudun tok guys. Was. Nah. Oke. Tigaan guys. Ambil kanan. Oke. Oke guys, lanjut lagi. Wah. Yo. Kiri.
Wish. Pasir guys. Wah, full speed guys. Mantap treknya. Asik treknya asik. Oke, lanjut lagi guys. Full speed guys. Kanan. Wah. Oke guys, kita sudah sampai di pos Sepawan guys. Nih kita bawa bapaknya. Halo Pak. Halo. Halo. Ini dari mana Pak rumahnya Pak? Dari Kebon Gunju. Kebon Gunju. Oke. Temu geser guys di sini guys. Kita ngopi-ngopi dulu yuk. Yuk. Oke guys, setelah kita ngopi-ngopi kita lanjut lagi guys. Oh enggak mas. Enggak Pak. Lurus sampai aspal. Enggak Pak. Ya. Kita sudah finish di pos keamanan Afdeling Satak guys. PTPN 12. Piye treknya asik guys? Recommended guys. Ntar lagi kita cari kuliner. Kuliner apa? Kita ikuti guys. Ya, tetap stay tune. Setelah tadi mancal, kita lanjut cari kuliner guys. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated, away and
and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Oh. Oke guys, sudah sampai di sate kambing Pak Eko. Sate gulai kambing muda Pak Eko guys. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep. Lu ya mas? Oke guys, unboxing durian guys. Dengan kekuatan super. Weh, ahli belah durian mas ini. Oke guys, itu tadi keseruan kita ngalas di trek Sumber Glate tembus Sata. Bagi kalian yang ingin mencoba trek ini bisa nanti hubungi Mas Pablo ya, marsalnya. Sama Mas Fajar. Sama Mas Fajar, oke? Siap. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel YouTube Iswan Soerman. Sampai jumpa di trek-trek berikutnya. Siap. I'm dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me.